Bo'ldi. Suylangan. Bitta stashka qo'yib qo'ysa, qo'ya olmaydi hozir bularchi. Xudoga shukr, shunday bozorimiz bor ekan. Tug'andar. Rozi Bu spor qancha yildan beri bo'lib kelyapti. Naziya вообще uyati yo'q ekan. Постоянно shu bozorga ileshadi. Bu yerda, mana bu yerdan qancha odam bola chaqa boqyotadi, tirikchilik qilyotadi. Men ileshaveraman, Naziyaning вообще uyati yo'q ekan. Jo'n yursin. Постоянно shuda to'polon kelib bozorga o'tib ketganini sindirib ketadi, pachoqlab ketadi. Ne keragi bor? Allah Taala yo'l bermedi, значит, o'tirish kerak naraqa. Harakat qildi, bo'ladi. Ne keragi bor? Uni ko'rib boshqa yo'lni izlasin. Mundayda it yuraverib, karvon yo'lda ketaveradi. Ova, yuraveradi ekanda, Naziya uyat. Bu yerda qancha ellarning xizmati bor. Mana ukam aytmoqchi, Umsayevizning qancha bu yerda emelari bor. Emgagi singan. Hech kim jilmaydi. Yer shu yerdami? Bo'ldi, shu yerda ishlaymiz. Mol bozorda jilmaydi. Mana ukam aytmoqchi, to'q bozorda jilmaydi o'yapmiz. Bo'ldi. Xizmatni berib, bu yerda jilgan yerdan bardığına tilek maqsatı ber. Şu 10 yıldan beri Palmiyon bozori bugungi kunda elden bar şu bozorga uyrenip bitkende biz çoğu elder bardığımız bir oy bir maqsat menen bozorda Nögerdan bozoruna jıldırışqa bardığımızlara qarşı boluz. Bizden elimiz, yerimiz bardığıyla uşul darak bir şeyler kögörü degensin bardığıyla uşul Palmiyon bozorida mal bozorida dağı, diqan bozorida dağı kiyim keçe bardıq bozorda uşul yerlerde bolavergeni жақсы. Biz hiç kaçan Nögerdan bozorga jıldırışqa 50-100 bardıq uşul çoğulup bir tilek bir oy menen qarşılığı çıgabız. Ешқандай барышқа ешкімде мұқтаждығы да жоқ. Ел азыр суық күнүдө bir жағы налогтан кысым болса, bir жағы башка жактан кысым болса, бардыгы азыр соода жокту. Эми эле базардын бачылык заманында эми эле эл үйрөнгөндө эч качан жылышка каршы болду. Ашып аткан аксакалдарга айтып коё баягы видеодагы. Аксакалдар үйүңүздөргө чай ичип отура бериңиздер. Отто бурса эшек кошуп дагырыйттан бой. Bardıq el vücut karşımız bu Nögerdan'a. El karşı bolğanda hiç kim toskolduk kılınmaydı. Şundukunda. Bardıq el karşı bolğanda hiç kim hiç kanday toskolduk kılınmaydı yok. Hazır bardıq el vücutlu deputatlardagı uğu ele el menen kengeşip iş kılıyorlar. Hiç kaçan çıldırışma. Ertege cuma pazarыңыздарды жақсы қылып Bozar özbek. Бұл базарды башқа базарға мысалы Нögerданға жылдырам дегени ең тура эмес. Дарак бир жерден көгөрөт. Биз келгенибизге 6 жыл болсо ушул жерден Аллага шүгүр. Мен именно ушул жердин эл эмесмин. Мен кадар эмеден базар коргондон болобуз. Биз Жалабаттан. Ушул жерге келип, ушул 4 бала болсом 4 баланы ушул жерде багып чоңойттум. Аллага шүгүр. Дарак бир жерден көгөрөт. Анан аксакалдар, азыркы ака айткандай аксакалдар башка адамдар пайдаланып атат дей турган болсо, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, өзүңүздөр айтмакчы, пайдалансын. Бирок бирөөнүн тамагындагы ашты, колундагы ашты тартып алып, жолу менен пайдаланбасын сиздердин аксакалдар. Үйүңүздөрдө ысык наныңыздар бар, ысык чайыңыздар бар. Аллага шүгүр деп 5 убак намазыңыздарды окуп, бирөөнүн тамак ашын тартып башка бирөөгө залаканы тийгизбестен аксакалдар суралет сиздерден. Өзүңүздөрдүн окатыңыздарды кылыңыздар. Аксакалдарга ыйман, инсап тилейбиз. Бул жерден мына базарды көктөтүш үчүн, ушул даражага жеткизиш үчүн Унсна эженин канчалаган мээнети сиңген. Мисалы ушунча эл бирне жерден көгөрөбүз деп ушул жерден нан таап, нан жеп атканыбыздан кийин эч ким ысык жеринен жылбайт. Ким ысык жеринен жылгысы келсин, эч ким жылбайт. Bir cumada 7 gün var tuğanlar. Naziye eje, esli sizge pazar kerek bolgan bolsa, men sizge aytarım, cumadan başka günü misalı, başka pazarda ele Batkenge barabız, İsfanaga barabız, jolдун alыстыгын karabay. Oşonday bir pazarda açыңızdağı 7 günün birini pazar kılıp açıp alıp işletiniz aldı elderde. Bir günü mal pazar kılıp açыңızdağı mal pazar kılıp işletiniz. Ne sebepten siz cuma gündü talaşasız? Başka gün yok bu. Birle cuma günden başka gün yok bu sizge. Naziyece uyatta. Naziyece Özü 20 bin naselini yazmak pazar mısın? Boğayt başa pazar. Başa pazar. Paramız da battı
жерде барып жылма базар, жайма базар кылып иштетебиз мисалы. Жайма базар. Урматтуу өкмөт, бизди базарыбызды бөлбөстөн тең кылып эки жактуу кылып караңыздар. Бир эле наркы базар жакты тарап болбостон эки тараптуу кылып укугубузду коргоп, базаркомдун укугун коргоп караңыздар. Азыр мал базар жакты көйлөп таштаптыр дейт. Эртең мал базарга элдерди өткөрбөс үчүн. Анда кылбаш керек. Ол вообще мусулманчылыкка да туура келбейт. Бул жерди көгөртөм деп канча мээнет эскертти бизди. Аким менен өкмөт ушуга караңыздар. Кандай незакон ушунча жылдан бери иштеп келген. Закону эле иштеп атат документтери менен эле. Нар жактан эле бирөө чыга калса шарт деле ооп кетпестен. Өкмөт менен аким ушуга жакшы караңыздар. А ошондо бул базар полный незаконный иштейт деген сөздөр тараган. Незаконный ошону аким менен өкмөт карасын, карап берсин. Незаконный болсо законный кылып берсин. Машина базарды кылып берсин. Незаконный болсо да. Шу жерде бир жерде болуш керекпи? Жолдун боюна курулуп калыптыр незаконный дейт. Эмне себептен незаконный деп атканы? Мисалы биздин Оштун Өзгөндүн базары жолдун боюнда. Өзгөндүн башына кирген болсоң этегине 1,5 саатта чыгасың. Эмне себептен Өзгөндүн базары незаконный болбойт дагы? Именно ушул Кальмен базары незаконный болот. Эмне себептен Кара суунун базары, эмне себептен Келечек базары незаконный эмес? Неменин ортосуна, шаардын так ортосуна жайгашкан. Баткендики эле жолдун боюнда. Именно келип сайылган эле ушул базар болот. Ошондо азыр бизде акыркы суроо эми бул ошондо мал базар менен эле дан базар дедиби жаңа ушул экөө жылыш керек дейби? Экөө жылганы менен эл Нөгөрдөнгө барып кайра бияка келген элге деле кыйын, биякта соодагерлерге деле кыйын да эйт. Эч ким жылбайт, сиз жеринен эч ким жылгысы келбейт. Металл деп атат, металл башка жолну кыларсың, металл деген ака. Чында? Дуасыны бериптир, башка жол менен нан таап жей берсин ошо металл деген. Эгерде незаконный деп ушинтип путтоосуулар боло берген болсо, биз деле мыйзам түрүндө чара көргөнгө укугубуз бар. Мисалы, эли жылдан бери кылса болбойбу? Ушунча жылдан бери жүргөн базарын эмне керек бар, эли жылдыр. Пиширип койсо, даяр казандагы ашты, шартта бирөө келип салып жеп кетсе. Eldelere karşı 100%. Eldelere karşı 100% karşı. Hiç kim Cuma'yı Cuma'yı karşımız var. İsfana'da geldi de detten gelmi daha gelir. Hazır pazardan 20% bile bazardan beri soda bu bazarda. Kanca jıl oldu. Bu bazardan ne mingdegen adamlar tirişilik kılıp atadi. Kanda uşul mingdegen adamın ırısından bir adam karşı çıkalbayt. Болашакка багышып атат ушу базардан. Ушунча эли жүр. Кантип жылатый, кантип. А ошондо эртең буюрса жума дем бизде кадимкидей базар болобу, бул жакта да миш-миштерди уктук биз. А бирок бизде мындай кичине бул жакта миштерди уктук, эртең келип темир заборлор менен жаабы сиздерди бул жакта уже чукулап таштады. Заборлордун кудуретибиз жетет. Бизде палван балдар бар, күчтүү активист балдар бар. Ошол заборду алып келип машина менен койгон болсо, эки бала ошол заборду наракка апарып ыргыт үргөнгө кудурети жетет базар, биздин базар. Эл бар, эл. Эл бар. Эл менен биз. Элди Bizde базары hiç kim ügüttögen yok, например. Hiç kim bizi çıkıp süylemiyor. Hiç kim elip çoğultula degen yok. Biz özümüz uğul alıyla şundan turayız. Buga bizim bazar komumuzun tiyerşesi yok. Biz özümüz Hiç kanday kavarı da yok. Bugünkü çoğuluştan bazar komunun kavarı yok. Misal için. Biz özümüz çoğulup özümüzde oyumuzda aytатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Бул келиң бул жакка өтүңөндөр. Бул базарда азыр бул жакты чукулап таштады деп атпайсыздар, ошол чынбы азыр ошондо мал базары эмесин тосуп таштадыбы? Ошондой маалымат келди бизге. Мал базарды жолу Бүгүн эле келген жок, бул информация бир жумадан бери жүрөт. Бул информацияны биз 4 күн мурун көргөнбүз. Анан бул сайылуулар болуп элек. Келең ушул акабыздан оюн угайлычы. Сүйлөң. Mal pazarı, общий pazarı. Мал базарды жылдырат, анан кийин базар жылдырат, базар незаконный иштеп атат деген маалымат келип атат бизге. Бул аканы угайлычы онда эмне ою бар экен? Сүйлөң. Ya bu el kayka desene düzöyle tutan ememez, tamam mı? Ayda biz. Ayda ödedik. Sonra ne? Mal pazar şehirde, bayağı oblastlık mal pazar var bir yerde. Şehirde turat. Bu bazarda özü bul jaka köçürüp çıgуу үчүн өтө чоң мээнет кеткен да. Бул убакта усунайжы көчүргөндө өтө чоң күч менен көчүргөн.
Adamlar daha kömböy, arkadaşlar tuğra köçürgen eken ha bir yerde. Az yolun boyu turasına, narak ötkönde, birak ötkönde düşüyor. Bir yere kelip işleti bul, yolga salgıca kança meniyetimiz ketdi. Tuğra, gel sodalar yürüyüşü hem toktadı, başka oldu. Barına joğnaşlar, eldin bardı köngen. Könü uşu çıda oturup, hem işte otkana bu ni zakonlu emas, zakonlu ile. Mal pazar jılgan menen başkaca uşağa kelet de tuğra o. Kelip malın sata, dıykanmalar bardığı Mal pazarda satkan satım şere sodakılık keteredi. Eldin bardı bu şere çok olgan. Bu ni zakonlu emas, zakonlu değil. Üstü cevap bosa, üstü cevap nasmaz bosa. Bazar zakonlu dep süylep grupaga bayağı eme jönötkön, yele. Galasovay jönötkön adam жооп берсин ошол сөзгө. Kim yarattı? Aksakallarda bir tuğra sözün söyleş gerek de. Kaysa sal yarattı. Berdi Kulbonганын сүйлөгөн сөзүн мына мен сизге көрсөтүп коем ага. Келди бапсака мына. Кана ачыңызчы көргөзүңчү. Мына аксакалдар Коюңузчу. уятта мына аксакалдар отуруп неме башкалар пайдаланып атат деген сөзүчү. Kim faydalanıp bu yerde? Башкалар Ben деген faydalanıp atap verdi. Elden başka hiç kim faydalangan yok. Kuda kalasa pazarımız dağın önünde kuda kalasa geleceği var pazarımız. ушул дегени туура эмес. Анан мынау незаконный деген сөзү үчүн жооп берсин ушул жаран. Kanca cuma bir çıda oturup odayı direkt al, oldu şey oturup. Daha bir yerden kayak Мыйзамсыз деген сөз үчүн жооп берсин ушул жаран. Hiç kayağa köçüp koyuyoruz ya, şu yerlerle bunu. Bardığınız ele karşı duramaz ya. Бұл халмен базары ата бабамыздан бері тарихтан болып кеткен базар до конца болады. Biz ölüp qarıp çirip ketkichek болады. Bizden kim dağıt? Keyin bir kaçıp süren bakalım. Söyle çıksa sözümüzdü. Halmiyon bozorini men birinchi dadam ochgan past bozorga, Nogardonda pastda Halmiyon dedi. Undan keyin bayaman kelib olib, mana yillar qancha foydalanyapti. Katta nima bor ekan, mana shu yerda qolamiz hammamiz. Bola chaqa boqyapmiz, yoshlarga boryapmiz, uylar solyapmiz. Mana misol men o'zbekman, biroq sen o'zbeksan, sen qirg'izsan deb ajratgan joyi yo'q. İnsonayaja shuncha mehnatni qildi, mehnatini qadrlashimiz kerak. Hech kim ko'chmaydi. Biz qarshimiz. Şu pazarda kança adam işlep soda kılıp 18 yil bozor qilganman past bozorda. Hamma el bilan birinchi dadam o'tgan yonida pul sarflab odamlarni olib kelib soda qildirgan. Hamma biladi, el biladi meni dadam. Ergashib Hasanbek. Pazarda birini adam gelip cıldırı vermeydi de. Elden kurasın, elden oyunu beter var. Pazar bu şeylere kalak bu oldu. Elden kurasın geldi. Halmiyonga ochgan, o'sha bozorda Halmiyonga ochgan meni dadam. Hamma el biladi o'sha. Dadam urush qo'ygandan keyin bu 18 bozorga olib Duo bergeniçi. Al aksakallar birinci dadam o'qsin ошол аксакалдарчы. birinci elden sıramay, mana pazardagilardan sıramay, özlerince ne çekim çıkarıp koyuyor. Nogardan bazarda olan kişi kelsin halmen bazarga kelip, bu yerda bizden Hamma dadam bozor ko'ndirgan bor. Yeshi yurib odamlar to'plab olyapti. Necha yosh bolalar deb o'shanda. El biladi. Undan keyin o'tib ketgandan keyin Hayat birovni oshini tartib olib, el foydalanagan. Mana bozorda foydalanyapti. Bola chaqa boqyapti. Mal pazardağlardan. Eliyle karşı dursan hiç kim işine değil ben. Elden oyunu Kelib o'sha mol bozorda Davay pazardagilar barimi ochib qo'ygan. Köylagan yerlerde orduga koyup mal pazar bol Hazır barıp koydular baba. Kana жүрүңүздөр çandar. Şu kim barat barıp көрөр çandar şol çındık beken. Hazır baralım. Kanday Geçen 4 fevral Halmiyon mal pazarı Kadimki'de mal pazar bulat. Bardığın kegile. Bardık bazar bulat. Bardık pazar bulat. Kadimki değil. Kadimki'de pazar bulat. Yolgan sözlerge işenmeyinizler. Fek. Fekterge ben mal mantığı işenmekle. Bazar açsa bazarını açıversin. Bırak Açıversin. Palancılık açsın. Hurmatlı Hepsi açsın. Gözünüz orada hiç kadınla provokasiya kaldırmamızlar. Erten buyursa kadimki de şu Halmiyon okrugu, Bayaman Batır bazarı, kadimki değil mal bazarı, Canadan bazarı, Halmiyon özünün ordunda Bayaman Batır'da bolup barda oz işeneriz.
etten bolat Xudo kalasa. Keleveringizler hech qanday dürbölenge özüңүздөрдү да салбаңыздар, кошул колоңдордагы туугандарды салбастан келевериңиздер. Мурдагыдай эле базар как положение иштейт буюрса, Xudo kalasa. Xudo kalasa иштейт бардыгы.